si Dosari. Biasa siam kayak kita tuh toray to. Jari kita kota rampo na. Ya mira. Bisa Maroko teh. Apa ilan rai itu kita Maroko. Son. Oke guys, kita lanjutkan. Ini kita sudah sampai di Tondon. Ya maling kamu kante guys. Oke, selamat bergabung yang baru masuk. Ini kita baru mulai lagi nih pemirsa. Tadi kita jeda karena baru waktu live-nya tadi itu sudah 1 jam lebih. Jadi kita sambung lagi nih. Timban nama ini TP pemirsa. Apa kita timban nama ini rampo. Membela para kaya. Oh, yang jong teh. Oh, kita sudah sampai pemirsa. Di sini ternyata. Kalau apa lain dia itu tuh nah. Wah, nama pilih budu tuh rumah itu. Oke, kita sudah sampai. Sampai di lokasi tapi udah ya. Belum paham kan guys, terlalu jauh. Budu peleo tuh bisa madam itu nah. Bapel to. Wah, dan lu sampai tamat tuh nuna. Oke, gini kita sudah di lokasinya pemirsa. Lokasi pengambilan patung. Oke. Yo, mira kita itu bisa Sabala kaya lumo. Nagta susilula. Yo. Kini mo ta sa mo. Bisa rak dia angkat itu. Boy nagsuswa. Bisa dia angkat itu. Sa balik pasipati pa to. Yate. Talen na. Anayam masih kira katubulya kana. Iya. Yate se. Rangan di Bangalona. Ako minta so gano Natok peluya. Umum mo. Iba para kami masading Bota tilun na. Ini botaran ano sa ni bota. Bota tinene na. Ami sa star ya tila. Iyo ah. Bota ali ya tinene le. Ini dari suruh di talen na bero be. Patang makanan dari panimpo Ito. Yo. Ini. Talen yate. Itu dia itu. Yate talen. Ya tarule. De popo na roko. Ya lu katu puno ko na. Ito na karpalyo na. Dia na ano na sila. Dari siglan bebe na mayokin. Wala po ben natin sigla ben na mayokin. Iyo. Bisa. Simpati ngayon. Pajuan kok bisa. Ada nasi tingon niya na kali. Yo depan tu bisa na yo ko na. Nala tuh. Yang penting seperti tali. Kayo. Oh, natulog na siya. Actually, ang temini, magkila-kila. Ano siya, tapi mo nito. Oh. Pagkila-kila. Kaya, ito ako. Hindi ito manggarago. Hindi chok. Susitaw kan katunde na timin Di ko talen na di ko. Iya na te. Susibang ito lang may pakarili. Iya. Enjo na mam kinang to. Bas, nomor senjo foto ka pa. Iyo na kay pa naman may. Banin tuoto. Ani karo may ni. Doni damo. Iyo.
Sangkot, tambolang. Sana tabu. Pung tambolang. Kusama yun, dia turunin di pisan mga Ujung yan, bisa teh. Na patuloy ang sekontra. Nalabang Nala. Nala. Taan. Pele lapis nanti Si taruh ya Yo. dia nanti kesempatan apa dia. Nala to. Tuh, dia tuh popon aku. Apa dipakai cara gitu? Gimana ya kan? Mbak. Dia dulu. Apa ada dia? Murah betul katanya. Kayu nangka teh. Ya. Ele ka? Eh? Kayu nangka. Ada kayu nangka teh. Kenapa na mariring meron pa? Tandang mama. Oh, bino. Nung beri ni nari itu kapundang. Oh. Iyo. Saba, jelas ya kapua teh saba Ini. Tama ka na. Tama ka na. Di ko si Sumang ito na menawa may pakaday. Kukay ka na bisa na di... Ya tadi mo tayo malo nun na. Di patamay baron na. Ya. Iyo. Ya tunjuk na na. Oh, bedoran mo. Sakali ka tinesin po eh. Oy, ano hampo eh. Jago tong karagi. Tondok bisa tira ni panguwi ni esoge di ba ito. bisa Oh. Ma. Ya tu kotan. Nomor tu potong mo tayo kung po to yo. Biarik. Nomor tu apa bang kan gua. Gusto mo pa? Tawa ka lang kay sakit. Murah. Hampir sama. Tapi Beda lah, beda. beda sih dok. Lokasi pemilihan 45 ini di Tondong. Anak mau apa? Mau apa? Iya ni Makaman ni Seng. Ano liya ni? Pertama di sel kamu. Parang yung ano kita semua punya seperti ni. Pertama di sel. Oh, nama Bota es sini. Nah, bota sini. Napapaniwan niya dulu apa? Wah. Pertama aja. Ada mau jalan paling Tapi Pakumpay na kanon sa anak eh. Marni pala po yan na. Saya mulai pertama saya pun ada. Iya. Kamu bawa pertama ke sini. Ini pala ni Kwan. Dia masih nama siapa pertama ni. di mana? Di Tondon bosku, di lokasi pengambilan batu. Wah, penting dia. Ciumnya nih, cium. Lu joko mimay na. Pertama di sini. Kata menepir ada yang. Lu joko mimay. Tan siya na bawang na. Ana makirin mo rin Mau mau ke aku bangkiri bos. Oh. Oke. 1, 2, 3.
Siapa? Oh, pertama dia kantong. Weh, nami nernya. Lemben sepomo. Aku tuh di sana. Oh, Mereka. laku beste pluko. Pertama kantong na. Ano sepuna. Ngarir. Penduduk kita makantong kok bisa. Sabalik mo yung mga dyan ako. Dahil ko kami parang ang kulay ko. Malas sugi guys. Malas sugi. Malas sugi are. Sa uli mo. Orang yang kumikinalan. Iya, malas sugi. Malas sugi ang tayo. Malas sugi. Malas sugi ang tayo. Ang kayo na. Masuk kuminaliak ka. Malas sugi terong. Angkay ka! Pakuli ka kaya! Tangan ko na. Angkay ya! Wala si Tero, angkay! Ano ba niya? Ini asisten pembuat. Oh, ini yang asisten pembuat ya. Asisten pembuat. Iya. Oke baik. Ano pa yan tong kigaragi na yan tibulia ka na tumasali kigaragi. Wah, ini yang bikin pemirsa yang di belakang ini. Pakai topi. Oh, besar. Susare yan, susare. Awas, awas. Bisa. Peporin dari Berapa kira-kira tuh? Berapa? Apa Lagi. Oi, sorry nih. Sorry nih nama. Sorry nih. Sumbang kita dah tinggal lagu di pasangan tu. Presiden deh tu kadang Balik ke presiden tu. Presiden lama mati, sian kadera. Mendete? Ya, mira, tapulo ano na ro. Tay. Anaknya tubuhnya karena istimewa mati bukan darah. Iya. Kau Mido. Apa sih nanti? Nomor berapa? Jom kami anu, betul anu. Dia terus gitu dulu lah. Ada ini bang udah kerja. Gila kan nanti tukaran lang nih. Dapat pakai kita lagi do. Nado kan di solat itu misalmu. Gua pernah nado no solat deh. Kita tangga naro nak. Iwan, mau di mana? Mantu Ya ke saya tadi. Iya, tayo kanon na. Coba ada anu itu. kasi kereta lanar.
Pwede mo yan. Kumatay bisa. Dah kau bulkado sama apa? Dako, video kami nagdagdi, batok yan. Petasan. Petasan. Kunya, manilit. Palagi kadolangan ton. Panjang. Ada, tahu ada mereka ni, kenapa kau jadi? Si video na te. Kanan daya macam. Bahaya rin sa mga tayo nun na. Tabi ni minto eh. Hindi kami di sini kita bang. Jangan dipakai dengan aku. Tay, tay, Tay. pakin dikit. Oh, bisa boleh pada aku. Tay, naman pakin dikit. Hati-hati, kau ada mikir di belakang. Ada juga ada apa ini? Kami ada misi sih deh. Jangan kau meni. Kamalangan gitu. Goyang apa? Ya, hindi yung marte, paling tinong nyo to. Ah, ya tulang ngambok. Por terangan ni, itu. Matarruila ko to niya to nentahan kadera do me. Ada yang tu. Matarruila ko to pasikuari kadera na dia tarik kita. Ya, nani kancing dah ya. Lagi. Ah. Oh, kancing min dia sudut to. Oh, kancing dia tu ya, tong tu dia apa? Goyang boleh. Mantay. Lagi, may paspor itu kay mati mo no. Nakara kami pori. Kung dali di sipor kay to sarong eh. Kay to sarong yung Ako, boleh dah. Boleh telephone ako. Nga ba eh? Pero ini dia. Kamu goyang kamu. Keluar kenalan. Weh, tentu kau menjaga-jaga dia tu. Kalau nak menjaga, mantap. Mati, jalan. Ini tim malam. Kenapa? Weh, dan pendek ke pelulu nak tarik roda kita taman aku tu dah. Dah siap pendek ke pelulu kan roda kita tarik. Weh, mau jatuh kan pantai. Weh, Jaramon. Kende ko lang noto.
Aku jadi. Tahu belum? Kena dia pulang. Ngeri-ngeri ke. Udah jagai Mira dulu. Wis sila harus be. Wis sila we. Pakai dulu, Pak. Pakai dulu. Wis sila we. Iya, sila we. Ini coba. Tes sapiri je mereka. Piri. Susi Dina mari na tiang kalangan mo yo makasya. No, ali lang ganina tu kaca. Natutulay. Iyo ba, lihat. Melo. Melo. Oke baik. Angka yang hilang ganina tu kaca. Weh, katene ora parolo le. Ai, parre katene, rem tumbang dulu dah. Tere parolo de jangan. Ai nang ada yang tok sini. Kuda nak kuat. Dah aduh kai. Katira mana deh? Ada harapan ini katira berapa kok? Tadi rokok. Dia mati. Apa ini? Balik karena pendek ke.
jeda dulu sebentar karena ini baru waktunya sudah 1 jam lebih, jadi kita jeda dulu